ahagaragaze neza, naho n'ahantu hashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Ariko kuko nta bundi buryo afite, nta bundi bushobozi buhari, yemeye ashyira ubuzima bwe muri riske kugira ngo arebe yuko atajya ku muhanda ngo atege amaboko cyangwa se abana be bareke kwiga. Rero bakunzi ntago bimeze nk'uko wari umeze, birumvikana. None ubu ngubu se ufite abana bangahe? Abana 8. Ukwiye gukomerwa amashyi. Aba bana bariga kandi bivuye he? Muri ibi. Urakodesha se cyangwa uratuye? Ndakodesha. Urakodesha. Byose biva muri ibi? Nta mutware ufite? Umutware wawe ni ye? Hello my dear friend. Waba ufite ikibazo cy'uruhu? Waba ufite ikibazo cyo gushushwa kw'ibirenge? Waba ufite ikibazo cy'uko ugiye gusaza imburagihe? Waba wisiga amavuta ntagufate? Waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu? Waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi? Duhamagare kuri izo nimero ureba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Turabasuje mwe mwese bakunze ba Emet TV, nkuko mubizi nk'ibisanzwe muzi yuko muba muri kumwe n'umuhungu wanyu Emi nk'ibisanzwe. Kuri kamera turi kumwe na Jimmy, nkuko muzi yuko twabemereye yuko tuzajya tubagezerera kuri tere, tukagerageza kubereka bimwe mu bigeze igihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'imibereho ya buri munsi. Aha noneho twaje hano aho bakundaga kwita ku mucanga cyangwa se mu kibaya cyangwa se mu gishanga kwa Karekezi. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko mu biganiro byacu dukora bya buri munsi muzi neza yuko tugerageza kubabwira ko ari mwebwe nimwe mutugize, muratugize natwe turabagize. Ndakwinginze wongere usubire inyuma ushaka kureba zimwe mu nkuru twakoze utakurikiye, ukore subscribe, share, comment kugira ngo izi nkuru zacu zizage zikugereraho igihe. Ariko uyu munsi twateguye ikiganiro cyitwa kazi ni kazi. Uwacu ejo bundi wavuze ngo butamu wa kazi ni pesa. Ahangaha butamu wa kazi ni pesa. Butamu wa kazi ni pesa. Munamuona huyu? Sasa huyu ni mama habari? Anajua. Ndagira ngo utangire tuganira nawe, wibwira abakunzi bacu ba Emet TV kugira ngo basobanukirwe umuntu bagiye kuganira uwo ari we. Watwibwira amazina yawe? Mukanzayisenga. Nagira nkubaze, waba waratekereje ute gukora ko ibi ni imifuka? Iyi mifuka ibiri mu iki, turuka he, muyibona gute? Tuyikura ku mashansi. Ku mashansi. Bishatse kuvuga ngo ni ibivamo sima. Ni iki cyaguteye kumva ko ibi bintu byagira umumaro? Ushaka ubuzima. Urabona kugira ngo utekereze yuko iki kintu gishobora kugira undi mumaro, dusanze uri hano ku mugezi mu gashanga, urimo urabitunganya witonze gake gake. Ubundi wabwira mu bakunzi bacu, ubundi ibi ngibi bimaze iki, ubikoresha iki nyuma yo kubivana hano mu mugezi, cyangwa se mbere yo kubizana watekereje ko bishobora kugirira iki umumaro rubanda? Nta kibazo, wakunamuka tukaganira. Umumaro bimara mbikuramo amafaranga nkagaburira abana. Bishatse kuvuga ngo ukigura gute, ukibona gute? Ngura 100. Ukigura 100 kwishansi. Hanyuma ukakizana hano. Nyuma yo kukikura hano gikomereza he? Mu isoko. Uraranguza, urabidetaya? Ndaranguza. Ukiranguza ngahe, mu buhe buryo? Ni kimwe cyangwa se ugenda ufunga, ubikora gute? Ndafunga nyine kimwe kiranguza kuri 140. 140. Akabando kaba kagizwe n'udupiyese tungahe? 20. Ndabona Jimmy
ariko kwegereza mikorofone kugira ngo tuganire neza, kugira ngo amajwi aze gusohoka ari strong. Warutubwiye ngo uba wafunze akabando. Ese mbere yuko utekereza yuko ibi bifuniko bya sima byavamwe amafaranga warubayeho gute? nari mbayeho nyine mu buzima butari bwiza. None aho umaze kugirira iyerekwa, navuga ko ari nk'iyerekwa kubera yuko ibi bintu nta muntu n'umwe wapfa kupfa kubitekereza uretse nk'umuntu waba ugiriwe amahirwe agakorwa ku maso. Nyuma yo kwinjira muri aka kazi ubona kakumariye iki? Uko biri kose ntabwo bimeze nk'uko nari meze. Ntabwo bimeze nk'uko wari umeze, birumvikana. None ubu ngubu se ufite abana? Ufite abana bangahe? Abana 8. Ukwiye gukomerwa amashyi. Aba bana bariga? Bariga. Kandi bivuye he? Muri ibi. Urakodesha se cyangwa uratuye? Ndakodesha. Urakodesha. Byose biva muri ibi? Nta mutware ufite. Umutware wawe ni Yesu, humura. We Yesu ashoboye byose. Hanyuma twatangiye tuvuga ngo butamu w'akazi ni pesa, cyangwa se uburyohe bw'akazi na amafaranga ava muri ako kazi. Wabwira iki abanyarwandakazi birirwa ku muhanda bateze amaboko basaba igiceri bagira bate, kandi wabagira iyihe nama ushingiye uko wari umeze utaratangira aka kazi naho uri ubu ngubu? Abagiriye nama se wagira ngo wabwira umuntu gukora kandi bitamurimo? Wagerageza, kubera yuko n'ubundi twese inama dutanga si ngombwa ngo abantu bazikurikize, ariko iyo umuntu yumvishe yamugirira umumaro ashobora kuyikurikiza. Ushobora no kumwigisha ntabikore bitewe nuko yamenyeye gusaba. Ushobora kumwigisha ntabikore. Ariko se wowe uba wumva ufite iyihe ntumbero ugize amahirwe cyangwa se ugize chance yo kubona uburyo bwo gukora? Uba wumva wakora iki gitandukanye n'ibi ngibi? Byaterwa n'igishoro. Byaterwa? Agashoro gake gashoboka, kuko biri kose nkuramo 2 byo guhahira abana. Ukuramo 2 byo guhahira abana. Nk'ibi ngibi ubu harimo nk'igishoro cyangahe? Iki ngiki? Ibihumbi 10. Harimo igishoro cy'ibihumbi 10. Bishatse kuvuga ngo ubonye igishoro kiri hejuru y'ibihumbi 10 wakora ubundi buryo, cyangwa se ushobora no kuguma mu mari yawe ukarangura byinshi. Ese ku isoko biraboneka? Bishatse kuvuga ngo ikibazo ni igishoro. Wabwira abakunzi ba MTTV badukurikiye uwakureba kumva hari icyo yakora, mbese wumva yagufasha iki muri make? Yamfasha no kuyongerera igishoro. Yakongerera igishoro. Uyu ni umwe mu badamu bitinyutse mu gihugu cy'u Rwanda bagakoresha amaboko yabo batagendeye ku gishoro gikeya bafite, ariko akitinyuka akavuga ngo njyewe kuko mfite imbaraga, mfite uburyo nakora ntakoresheje itekamitwe ryo gusabiriza kandi nkabasha gutunga umuryango. Mu by'ukuri afite umuryango w'abana bageze mu 8 ari kurera wenyine. Aba bana bakeneye kwiga, aba bana bakeneye kurya, aba bana bakeneye kwambara, ndetse aranakodesha, so kuvuga ngo aratuye. Ariko mu mbaraga nkeya afite abasha gukoresha utu dufuka mubona tuvamo sima kugira ngo abashe gutunga abana. Rero nkuko n'ubundi bakunzi bacu mutajya mudutenguha, turabinginze kugira ngo uyu mubyeyi ari muri bamwe mwakoreraho umugisha, Imana ikazabagirira neza. Rero ndagira ngo nkubwire dusoza iki kiganiro, watubwira nk'ibintu 2 byagukoze ku mutima. Yes. Yego. Ikintu cyamfashije nuko yego kugira ngo wongere igishoro. None wabwira abakunzi ba MTTV ukababwira nimero de telefone ukoresha ku buryo hari uwumvishe bimukoze ku mutima yagira icyo akora akakinyuza kuri telefone yawe?
nta gazizi mu mutwe, muratwihanganira kugira ngo azirebe, reka zirebe kugira ngo abashe kuzibabwira, ataza kujijinganya akaba yavuga nimero itariye, kuko turi kumwe nawe na telefone akaba yifite, nta kibazo gihari. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri iki kiganiro twari turimo cya kazi ni kazi, banyarwandakazi, banyarwanda, namwe banyamahanga, namwe inshuti zacu, mukwiriye kureba kure. Abatega amaboko, buri dukeya ufite wadukoresha, n'uwagufasha n'uwakunganira akaba afite aho yahera. Hari abantu bafata amafaranga bakayasuzugura kuko ari makeya, ariko nta mafaranga makeya abaho, nta namesha abaho, biterwa n'uyakoresha. Yizane tuyivuge nta kibazo. Zana dukoreshe nta kibazo, mfasha nyikurebere. Reka tuyirebe, murihangana kugira ngo turebe iyi nimero kuko ntago ayizi mu mutwe, ariko ntago bitinda. Thierry ni 07 9 6 33 97 7 ibaruyeho Uwamahoro Aline. Nakongera nkayisubiramo, ni 07 9 6 33 9 7 Uwamahoro Aline. Ku muntu wakumva hari icyo yakora kugira ngo uyu mubyeyi azamure imibereho ye, wagikora, Imana yaguha umugisha. Kuko murebye ahantu ari gutegurira akazi ke, ndagira ngo kameramani adufashe ahagaragaze neza, naho na ahantu hashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Ariko kuko nta bundi buryo afite, nta bundi bushobozi buhari, yemeye ashyira ubuzima bwe muri riske kugira ngo arebe yuko atajya ku muhanda ngo atege amaboko, cyangwa se abana be bareke kwiga. Rero bakunzi bacu, nk'uko mudasanzwe mudutenguha, musanzwe mutuba hafi, mukadushyiriraho itafari, uyu mubyeyi nawe akeneye itafari ryawe, akeneye itafari ryanjye, kugira ngo nawe azamure imibereho ye, Imana izabaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo muri kubikora, ndabashimiye, Imana nibaha umugisha. Ciao, nakagaruka.